Abantu bashobora ngo abantu abarikurenga omuri 9 nibo bamazire kwitwa omwaka gumwe omu magombora 2 disitulikiti ya Bushenyi kandi aba nibashobora ngu ebyona nibireetwaho okubura obwerinzi oburikumara. Ekyo ntuntu mwena yo ni kugamba tukarebagano n'omuntu kugira ngo mutaba kwisireno okagwemba bazaranga tuzagumaho nipanya mutarohoraga arike kwitwa inga so tuzakora mu monitor tarike kubita reba kweta ngo ni polisi eza hasabu county police station itabe twinde Kashenyi nabo yabetine mani bakajikwata bagitwara ahagombora sub county headquarters Ibare Kashenyi ya sigaretyo eyakubenetu yamaka Kashenyi tawuni mbagera ngo tuzishaka bo habarikura ebyokwerinda omu disitulikiti ya Bushenyi bashaba abatura okuzabuzora amaisho ngu ahabw'okuba abantu abarikwejumbira omu mpendabiragiro n'abaana baabo habezarirwe ngu ahabw'okubura ekyokukora bakahungira omu kunywa amarwa n'ebindi kandi nibatiina kitandigaho. Manya nimugira ngu abashuma nibarugangahe konka n'abaana banyu muleme kwebihangu manya nibarugangahe omuhaha harimu abashuma enambe nyingi n'abaana banyu kandi enambe nyingi n'abantu abamukumanya orikubanza kumweta nyakumukurura n'owangahi n'owakashenyi kandi ekindi ekimwe n'abantu bakashenyi mutakagiye kugura emingirwa abaserikare n'okubyama kwitu n'okurafu kwitu banaki n'omutiina kugamba abantu banyu. Abatura b'omwanya ogu bashabira b'ebyokwerinda kukwatanisa nabo mu mbeera egyegumire ngu ahabw'okuba bamwe tibakibyama. Bakiita amatayo mukureba omushaija bamwake mundu muzeeyi witu bamutwanga bakutira omu ngaro mpora kandi bikarekire so nanishaba mutuhereze emergency numbers kubanga jiso namuterera nyuma unayapikira mudakikezi polisi mube state natera mutena bagenzi ishatu natera neibashuba tube twazitirisha ko mudakika 5 polisi yabatishe abamuhabe bona patrol zakashisha abantu baze gukora abo kwasibazi yes abamwe akureba kenda kukuna tiba kukora abantu basiba hamagwa gukashe kuko tukashesha kiki. SSP Felix Mugizi ho DPC wa Bushenyi District araganisa abatura okubarikuza kwehayo bakakuma abanyayuganda n'ebintu byabo abahamisirize ngo mu bikorwa byona hebeire omwanya ogu polisi yahereze kukwata abarikuteekateekwaho kandi okucondoza nikugenda omu maisho ngo ninyenda kubashoboringa ngo turuho kandi ntuza kubakuma kandi ntuza kubakuma n'ebintu byanyu already ezi incidents nk'ibiri 3 ezibiromu kandi ezikuteekateeka n'amaani ezikuteekateeka ngu zibakosize abantu bona tukabakwata nabo kubanza batembera entookye zanyu tukabakwata. Omu rukiiko horubaire rurimu abataka bashaziremu enshwamwe kugira ngu amabaara goona gaine kukinga harishahina reero ab'ebyokwerinda batandikireho patrolo zaabo enyumaho omusande ehingwire omuri Kashenyi abainazi abatakamanyirwe bakatahirira omukuumi wa Sacco ya Kishenyi Cooperatives bamutematema bamwibaho embundu. Gashaka Olivia nasaasira omuri Bushenyi. Why now?